wadaje e wode ma Adom TV bre bia wo hwe Badwam e ho fa bi ne yapone didi komo e fa yapomoden ho edwoada de kosi fiada nyame adom menenso ama ye hunu ade kire nsoma fefe no nti ye tinnitus ana se rings a yete wo ya sumu bibi ring wo sumu no ene ye to so ene yenhwe management fasedama endpoint homeopathic clinic nti ene yetimi pie ene adokotafo di nkomo e wo yapomoden ne number ne frɛ no na onene nkasa mene Auntie Jemima Fin or your audiologist wo Kolibu Teaching Hospital na wochi oni edi nkomo yi oba ene so me dase me mo akwaba yenhwe management se ni obi a de na me yo nti tinnitus no se na e kan se e subjective nkwa na wote nti amane management no ye friend say I varying kakra nti me so me kan say you share the effect on your life. But ni edi kan ye de management no education and information. Okay. Esan say nipa ne nim nia okoma anase onim ye na what solve 50% of the problem. Inti information is very important. Say a bet church and nipa be won say oh tinnitus no ringing. Say ni say na deba na then in some so na wo me nipeduana na se mabrabo so then na ekoso then na beye me se nipa na nim sa nema na why prepared anaso o warehemu into no education and information no is very important into na se na ye bi ni nyina eboa ma nipa no enye se oti bibia na se odimika no hu yo ne hu afei so se obi wo tinnitus na counsel no apart from giving information and education no counseling in the one-on-one na what train say oh ne ekoso nie de nti na ebaye nti no den na obeya ebetumi amanako sa say na make say tinnitus no oba ebi ho oba na waba I say obi a on kra oba betina ono so opeso a obeko opeso so a no ewo ho nti ene wo so be manako aba no obetina say wonnim ne yewa ma how be brave into no counseling ni nipa na edi nkomo akirekire no se nia obetumi aboa no ho afa se obi wo tinnitus ni bia ye di nkomo mre bia atwamu ye hearing loss no mo niema di protected omo so yes obi wo tinnitus ni bia ye obi a friend sound therapy into sound therapy no kan na nka ye ma hearing aid bia sound nkwa na wom anase nipa no wo hearing loss there and the woman hearing aid na epeja sounds na wa environment e tinnitus na bre ase but say ano ye mpese wo normal hearing na ye be ma hearing aid na hye nti no ye be encourage you say bia sound therapy wo koda especially tinnitus na ha dream pass wo koda isan say nkwa wo di ti atoso me so ayo say wo so dai no na tin sa wo wasum nti ebi wo ha be ka say obenya radio kitwe bi esi wo mpa ne nchen mo say TV pon a na ye no ye friend no white noise nti e ma sound bi eba environment nim na ama tinnitus na abrasi kakra nti ebetumi akasa obetumi nya radio no esi wo mpanchen ana say sa nema no ma ye bi kro moton ye friend sound generators nti wo to no ana wo de esi wo mpanchen and say kwa ye phone ni ade omo wo apps a obetumi ahwehwe bi wonya na waso no so esi wo nchen nti sa sound therapy no eboa patient bi a menya on de so oja TV si so ese we tumi ada esa say esa na te won tinnitus no e papa na fi so ebi so wo ho a na che say ye be omo other things a ye be retraining and say ye be cheche wo se na obetumi esiesi wadwen afa obeboa ho ama tinnitus we tumi no ene na atna na me Adom ochene de be wie na ya hwe prevention no me ade ne niema wo se me ye e de bo me ho ban free tinnitus e ho me da endpoint for me pate clinic say Auntie Jemima Fin so me da na say sabre ya si menum pe ye nche utimi tie bi na fe wa frifie ekọ school ana adwuma na ba bi a wo kọ me di de afia amankwa atamaklo chena se ye wo nkwa ne ahodene a ye be se hia